fáilte is feithir roimh go dtí Páirc í Éalaithe an sa droch lá Leimse glanamh faoi dhearr ach gan áras paistí báistí an sa a barc Tá cluiche Leathcheannais chuige ola Mionúr roing amach gan áras Ard Mhacha Éalaithe rún an áil Tráchtaireacht Leathlí idir an gáchúnta an aimse glanamh bechorgamach cluiche úntach os ar góramach gá iarn den sco an chaite isteach na bán buaite ag Ard Mhacha Tá sé géirdal ó chlé go dtín deis agus be sé gimach mar sin I gceann a cúpla nómad. Ó hebh na fórnach inniuh fórnach a brá láidre iad lán ábalta agus I bócach ribise chomá Ard Mhacha le fuireann brá láidir a bhuaigh ag duire gan áras búirteoirí na bliana se chaite díorcúpla seachtain le scóir brá de 8.1 in ag puinte 1. Am ich an stoppen is, beag árán a bhíling I gceann cúpla second raimh trí na fórnach an sa. Fórnach inniuh Ard Mhacha brá láidir Stephen McMullen an son sa chúl ó Cainsleva. Ceallaigh taobh leis Mustafárc sa chúine ó na chláirsigh Garrett Murphy an son mar lán chulaí agus Emmett McGee captéin na fórne an son I gibh na cehar. Colm O'Neill, Fergal O'Brien agus Aidan Cassidy agus Michael Burnett an son in Lord Páirc a Fahíg. Ard Aaron O'Neill, Dóigh Rory O'Brien, Rhys McStiffon, Luke McKeever agus Keenan Campbell an son mar long tusa da Ard Mhacha Tráchtaireacht an youth. We have dún an áilia sé Aaron Cullen a bheith sa fúl, Donald Gallagher an son mar cúlí, idir dó Cormac Gallagher taobh leis mar long chulaí, Carol McGee an son ar na déobh eile fear gailteachta le Sean Martin, Owen Kelly agus Oisin Caulfield an son Leathcheannais Lord Páirc Sean Ward agus Conor Reid, Ibre dé Cathal McGeever agus Kevin McCormack agus Conor McGinty agus Lántasathe Daniel Marley, Paddy McElwee agus Luke McLean. Tá sé isteala inis agus tús curtha leis an gcluiche ag Maggie Farley an son agus é buaite ag dún an áil ag tús a chluiche curtha siar an son go dtí Owen Kelly. Tá sé anna teann an son am an son a sé anna dheochar sellh ghlacha an líróid. Maggie Farley and son, obviously a shade in the feather with the low six. Yeah, and the whole and so have the birth to the scaffold. How couple of pashti and a down and so. The harder either in the coig, I guess in Fehe and Haven Love of Clay was doing now in the Joe Shin. Ard Mhacha Hannafein in Anna Husselton and so. Tráchtaireacht had Troy Dave and son in some laugh at the hay and Hannafein. Drochheim from son, you were on the way. Owen and Ardida. Aaron, Java, and so. Sheriff, ag dún an áil an sa gcónaí. Agus Sheriff Maha Cup, and so Kevin McCormack. Isteach a ríist agus Max Spás sa mohan son ag Luke McLean captain the fórne Tráchtaireacht an Ionad nabhar cad a bheith na déanamh ag siúd. Conor Reid and so Trasna Éirice. Sean Ward. Sean Ward is Ciceanna Éirice a Russia beidir Craobh and Tráchtaireacht solo the wall and Stocha. Cathal McKeever and son Trasna Éirice. Max Spás and so ag dún an áil mo Lord Páirc. Sean Martin here on Luashin Nasáideach Annie Yucker
agus captain na fórne ag Ard Mhacha Emmett McGee sin Shelf na Líróide agus búite ige an son. Cur sós an clíomháin ríist an son deach an pá an son ag Rory O'Brien san trochaim seo. Catisteach agus é fósadal agus neart spás os a chóir amach an na firir teach an is tríd an fahíoch an son Ty Grimley passe lord den eigent ag paid ige agus deach go maithag dún an áil an son ó héad na cosintí agus chuirthe hiráis an son go dtí Ceallaigh trasna go dtí Emmett McGee san dún an áil an Tráchtaireacht. Droch buile dent an son tádrach buile bhí sé sin begáin ard an son ó Ard Mhacha agus dorn fight sa pus an son. Cormac Gallagher le sin Líróide. Gatamach an son dí Ethan Freed agus Ethan Freed a pasnú isteach an son mar sub agus second Dernach Cata Trastan san Goshin Caulfield. Caulfield the tacht tríd an doran in úsáid ag maitar húnang áil mar bachóir ar droch lá mar seo. Ethan Freed fear clochan líle a tacht tríd sin Líróide ige nárt spás ige nárt ama agus nóch an naif an géad an Shelf ag dúnang áil go dtí seo agus ní réon strain ar brásás de Shelf Líróide sin a chamád agus beidir smacht a chamád ar chóirsaí ach drochíireacht an son agus ag caite ag Conor McGinty Ard Mhacha a tacht a ríist an son suas tríd Aaron O'Neill agus nárt spás a chun ar a bhrisin siad iad lán ábalta Michael Burnett tacht tríd an son fear bra ard ábalta catisteach an son dí Keenan Campbell agus Mark Tóga ag Keenan Campbell agus cé raibh Shelf Líróide ag dúnang áil ar feig formhór an chuithe seo nis an chiad deis ceart ag Ard Mhacha. Keenan Campbell an son le deis na bhfuil sé tóg aige sin díoch ar fóríd an son farír ag Ard Mhacha. A pastan son díoch taobh sin cúbáir agus thar sin le fluid amachchas amach ag chuir díoch líon taobh aige an son ag Aaron Cullen. Caffre dhéanamh drochaim sé. Ríist tá pastú an son agus déta Ciceanna Éirice an son caiithne le so de cuam Tráchtaireacht. Shelf Líróide a ríist ag dúnang áil a tríd Sean Ward fear leabhar ine. Chuir trasna ige agus ríist nárt spás an so ag Ethan Freed a hadine nárt troch Tráchtaireacht. Chuiristeach ige an son anta go má béidir ag bert ar dúnang áil an so Can a read the Líróide, can a read Trastan and so the Luke McGlynn captain the forna a gear in Narty and even so Lord Páirc in on a Tevistig because I Annachain Sheirich a Tevistig. Reached a tacht 3 Keisha Keho Schlaun as a Hasha any upper shed of a Hamad and Líróide. Ach Desha Kunsa the Oshin Coffee the British Treed for his stach again so Agus a reached Fwitter a coolly going out Donald Gallagher and so Páirc Trastan agus a reached had Tráchtaireacht go húnang áil agus Tráchtaireacht go Ard Mhacha Tevistig the Shaska Coig Belnach Dahada Coig Ard Mhacha and so agus cosint a dhéanamh ag Ard Mhacha a fós I begáin in scapa and so agus deis beidir dúnang áil seafa hógant Ard éigent am hansach níl sé groch an pór de fós Sean Ward is Líróide chuisteach aige dain séireach an son amach go Sean Ward reached Ward a casa and Luba na the win the cost get need has a casa hain could have reached and so the Luke McGlynn captain the 4.5 bra sauce the willow she is max boss and Mohan saw it free it's kind of trust that reached with Donald Gallagher the lads saw a guy and a pour the Hern Líróide a fós caffin dishna shin a chrohu agus a Annie Yocker or Vacha nish le truer and Tevistig den D at the hain agus Annie Yocker doing all better and custom shit she's reached and saw it Sean Ward the gas mold we were on strain Ershin Kinta Éalaithe chuirteach an son ag Ethan McKenna stop a chur leis Cathal McKeever leis Líróide reached chuirte Trasna an so go Conor McGinty chuirte Trasna a reached ag Kevin McCormack agus an so a reached ag Donald Gallagher narta dhéanamh ag Donald Gallagher hos an son Anna chuid a dhéanamh ag Tráchtaireacht ag Jobh droch Éireach chuirteach an son agus a reached deis go Vacha brisin si go hána tapig an son agus nárt spás a gcónaí dúnang áil ag íre tacht ar náisteach iad má golóir ha bertnaid bert Tevistig má hógann siad an deis an casta haimpeal ag Ard Mhacha muile siad sias an Líróide líd siad ró chuiristeach go glóirtin son agus Mark Eile sin an tarnamh áta go bhfuil sé sin déta ach tóga go tapig an son ní na marca tóga an son ag Paddy McElwee náirta dúin ag Luke McKeever náirtá dhéanamh aige ach beidir droch Éireacht an droch cinenne tóga an son nó díoch midú sias agus an puinte sin hógant. Dúnang áil go das má leis an Líróide ní réon strainer an son Reach Street Sean Ward agus iad mála gcónaí Ard Mhacha go thomláin de friúd brisin siad go tapig chun siad an Líróide sin isteach go tapig agus tógann siad an Mark Stig
Is doch gom the tactics níos fearr ag Ard Mhacha cé nach bhfuil seileabhní ar óide chu. Ach dúna ngáil beidir go nach roiig rudaí i gceann second Donal Gallagher géir Tráchtaireacht anna lós a go bhfear seo agus Cluiche Leathcheannais ag denta ag Callum O'Neill in ag Donal Gallagher. Choristeach ach droch lí róid. Glanta ócé an son agus Éalaithe McKenna a Tráchtaireacht a rís neart lós a go bhfear seo sos an taobhína. Droch lách an Prabí inmh sin cinnte ach an pass choristeach an son dí Callum O'Neill a casa. Callum O'Neill a spás. Callum O'Neill a neart spás. Éireann, yes. Iirecht corrige ach díirech fóríd an son an Dave léis. Sin an tríomh bhauta go raibh an seileabh ag Ard Mhacha díirech an son agus iad a fiochan anaíon séireach nuair a há an deisico. Kick out beo tapig tócha an son ag Aaron Cullen agus de rís dúna ngáil an a bháil tógan de go ama í mar an strainer na leid seo iad anna hás de seileabh a chamád go háir an son tríd Sean Ward a gcónaí. Ní mórán istig, ní mórán boga istig ag dúna ngáil faoin Drás agus Ethan Freed a Tráchtaireacht an son chuirthe ige go dtí Sean Martin a rís go dtí Donal Gallagher an cúlaí an sa ag gíire an immertar fad a dhéanamh ach chuirthe trasnaige a rís an son agus é muilethe síos a ríist. Tá bert istig an támar fad ag Ard Mhacha. Tá sweeper de thuairt ag an tóga siar ag dúna ngáil in is tá berta go chun cúil a fós. Ní mórán deisina có agus ní mórán déanta có ó thaobh an cosint úntach ag Ard Mhacha a bhrisise síos. Beidir go bhfuil deisico in is rís Tráchtaireacht Ethan Freed sos na Páirce a nach lós a go bhfear seo déadal sé rocht an lá choristeach aige go dtí Kevin McCormack an san trasna agus a rís a darn fuite an gúpla bhauta ag Damien Marley. Ach déanta go maith aige seileabh a chamád had begánín máil a ríist muilethe sír Imime siar dí Sean Ward a rís kick choristeach aige agus iad a casa go das máil a ríist an fear seo Ethan Freed a Tráchtaireacht a rís nada bhfuil Cluiche a dhéanamh Cluiche a dhéanamh Tharám inis beidir an chiad iirecht ag dúna ngáil pointe a áil faoin Drás seo. 7 nómad agus 9 second 8 nómad imethe a going sa I Páirc Éalaithe in Ómaigh an airing imethe wooing Tá beidir 3 chiad ceithre chiad a going sa Páirc Trácht Núna in Ard Mhacha agus dúna ngáil. Beánaí ní smó ó chóna ngáil capam. Tá beidir 60 go duine sa os mo chóir níl scáfering ag duine có maitre chóna ngáil is tólam had anna chróga a mu in san drochaimsir sin. Drochaim níl cóta ar rinne nó bertacha. Drochaimsir amachchas an sa. Sean chiad iirecht an is sé Conor Ard, curtha ísir, choristeach a sé dain séireach an sa Gareth Murphy agus é casa é Loba a sé dain séireach an is sé géir dul trasna an cúlaach déanta go maith an son ag Stephen McMullen I lán ábalteach fós begáin dain séir an sa ag dúna ngáil go háirithe agus é chó sleann sin chuirteach ag Gareth Murphy. Na lead sa bra compórdach le chéile is léir ins na cúla agus job úntach déanta ag cúla Ard Mhacha a rís brisin sé go hana tapig an son tríd Fergal O'Brien. Choristeach an sa dí fahiíoch lár na Páirce Michael Burnett a ríist in muilethe síos aige cá sé bheith cuairmach é chamád sa láh ach spás fuitige agus é Tráchtaireacht nadidir cé hastig há fear an sa leis héin. Sin Callum O'Neill a casa a Loba choristeachtí Burnett a ríist. Burnett a casa, Burnett curtha trasnaige an son ní mórán muín sa Gareth O'Neill fós é casa deistócach beidir róhéannach an son agus annach chud brú chuir gur a trasna a rís go dtí Rory O'Brien an sa agus annach chud spás aige annach chud spás ag lead Ard Mhacha an sa tríd rís Mac Stiffáin. Muilethe síos mar a háideanta ag dúna ngáil in is an uair seo le bertíag te fíor an fethe cóig spás fuite cá bhfuil cosantóirí dúna ngáil. Náirt spás an son fuite ag rís Mac Stiffáin agus scór den sco tócha ag a siúd ach an áíre detarrágra sé sin anna éascar doscail sós an spás chó nadidir Craobh lads dúna ngáil le bertíag te fíor ní róid agus é tócha go húntaach ag a siúd. An chiad pointe fuite pointeáin in ag gan scór ag dúna ngáil agus denúmad I methe sa chluthe seo. Tá áhar is trocha númad a going agus mar gur ag chluthe Leathcheannais se bh ann mar rud ag raibh cóscóir Tráchtúna inniuh raimid go dtí ráchuid I denúmad an taobh ag a deire. Fanna gíring go sin. Deise úntach ann go mar se mar sin mar tha sé cóngrach go leor faoin Drása an bhirsa an dárám se anna chosantach ar fad. Ach beidir go na roiig cuasaí sé anna lecha mo an son ag trimú gan áras. Kick amach an sa ag dúna ngáil ag Aaron Cullen chuirta sós glóirteige agus fuite trí himpeist ag Conor Reid a Tráchtaireacht agus anna chud spás aige. Nada bhfuil chun brisin níos tapúla
Sean Ward an sada sin ról corthaige grín Farín Began so an tablín a Sean Martin é tacht tríd ach muilthe si is a ríist. Now ha trúnú cehrú hún an áil a brú tríd an láir. Ní chin sé iad, casan sé, chun sé haráisci Donald Gallagher a ríist, Donald Gallagher agus anna chuid seileh ag a fear seo agus é mar sé stig sa hóide ag an ách ach é Lord Páirc a Tráchtaireacht i dheomh ó mála sin ítan frí neart feice ag a bhear seo chomá agus é annach an pórdach an líróid. Kevin McCormack trasna an sa muilthe si is a ríist go dtíon 10 ach Sean Ward tacht tríd agus an fear seo lá an ábal tá má dhéine sé iirecht casta isteach a siad begáin ní stein séirí inis dún an áil tá Cluiche genta an son Kevin McCormack bhí sé sin bog go leor beidir gur sé begáin ó sa chóir amach cinnte agus fear mór an son á bhrú chomá ach tugann sé sin deis do chaptéin na fórna Luke McGlynn ó leann ine pointe agus an chiad fointe a hauart do rún an áil faoin drá seo peiste des an son agus deis aige a ríist ní mór an ghaoch Tráchtaireacht in jobh ní mór an a sé de go dtí seo bhí níos slótha a chu sin builethe. Deis aige Ard go leor neart cos aige a chu héab na lábh deise is dólam agus fóríd an son ag dún an áil gan scóir bé fós nadidir bhfuil an tactic seo de iad bogad go as máil sos na Páirc ag obergó Tráchtaireacht in jobh. Fuair níos fearr de Ard Mhacha cé go bhfuil i bhd níos tú seileh bhí an díoch trochanú fáin giad an seileh ag Ard Mhacha. Curtha sós an air agus fáca leis héin bhí Ty Grimley mar éasca tócha aige an son i Lord Páirc. Fir bhreátha bhór an son ag Ard Mhacha i Lord Páirc agus speisial dainséireacht an kicamach sin a gcónaí Tráchtaireacht in jobh. Ty Grimley attack leis a ríis. Curtha trastan son go dtí Ard Mhacha le kick all an Curtha cad é sin mar fas agus cad é sin mar bharc ach tóca nó á sé tóca aige is tócha nach raibh an Mark tóca i gceart ag Luke McKeever agus tóca amach sa lábh aige chun spóideach go leor an son nadidir raibh sé taobh stigtal féin chomá nadidir Curtha isteach an soig maitre chun an áil agus iad a brise go tapúd an chiadúir a tamil a níis fuite an soig Kevin McCormack an son trasna go dtí an lán cholaí a hós na Páirc sin Cormac Gallagher a ríist tar neis go dtí Kevin McCormack agus a ríist é muilthe sios ag dún an áil uair amháin eile ach an fear seo dain séireach Sean Ward a sé brábalta dul tríd chomá agus rocht tríd dhéanamh agus beidir Cluiche hógan kicúntaach Curtha isteach an son ag dún an áil ach briste go húnta chomá ag Aidan Cassidy é casa agus é a chuir trasna go dtí ríist mac stiffá an fear na scóir níos slótha a ríist. Curtha amach an son droch pass ach fuite go má an son ag Fergal O'Brien amach an son go dtí Emmett McGee casa fear leis héin an son Lord Páirc agus Curtha amach an son go dtí Ethan McKenna neart lós ag a bhear seo déach sé rocht an lá sós ar a déobh líne ach tóca beidir aige níl sleann denta go má agus go húntaach an son ag Ethan Freed droch buile fuite ag Ethan Freed an son dhéann sé úntaach an fear seo lán le lós thós híos an taobh lín an tamar fad do chuid sé an líróid go héasca ó Ethan McKenna thóg sé an buile thóg sé an kick séir agus sin an rud atá tastal bhairt go háire ó air a tháinig isteach ag an númad déirnach. Ní róid a ríist ag dún an áil agus ag Luke McGlynn an captéin ag gír seileh ní róid a chamád a gír a gachad an muilú sios ach an fear seo dain séireach agus é lán ábal a scóirna áil chomá. Ní teacht tríd agus é teacht tríd go dtíon déobh eile leis héin an sa agus feartha bra ábal a bog a hós na taobhlín a fear spéráta sós taobh sin Cathal McKeever líróid fuite go héasca róéasca ge droch doran Curtha an son bhí sé measca sós agus brisin Ard Mhacha tapig fein sé buile an son sin droch buile an son ar an chomá ach an kick fuitinis ag Ard Mhacha brisin si go tapig an taum fad Ty Grimley go háir teacht tríd é lán ábal de Curtha siirige agus deis a ríist le kick isteach ach droch kick an uair seo an chiad droch kick a há fuite ag Ard Mhacha. Tá tactic úntaach an úsáide go an son tá an si sóstín 65 nó 15 líró tapig istig dí duineú bert a há fág a taobh istig insna tosathe ceann ísil tapig é ag ire an marc sin áil a gcónaí agus in áíre Ard Mhacha chun ceang ó hebh sinne seileh ní léróide i gcónaí beagnach ag dún an áil ach mar a hasan sé Ard Mhacha chun tosaigh le pointúáin raimimi díniscin sa ar feadh númad. Ó hebh na scóir na ribh seo tócha beidir gur chaid se bhíad ribh seo na cléthaí ceathrú canis Ard Mhacha in ag duire ribh seo sa cléthaú ceathrú canis. Dhéon Ard Mhacha go húntaach
in aig na bócha léha díirech in iag an Craobh Ille na bócha in aig Ciarí dír 3 seachtain ó hen sin dure fóladar iad le pointe a bháin díirech seachtain go lého hen. Ó heh dún an gáil, bhí rá chlé a choribh seo, an chiad cléthe in aig éantram, thugad ar léas amach le 4-3 in aig 8 pointe. Deacair le creidún gur féidir le 8-3 áil go háir leis an scóir mar a háin jobh a háin na fér seo bra ábalta agus taispáin sé cécho donas a hána cníidecha trachna jobh agus taispáin sé céchomá is a háhan cosint ag Ard Mhacha. Chomá lei sin dún an gáil bhí buamachcha sa chluthe i ceathrú ceanna stíreach seachtain go leabhain inis in aig muoinecháin le cúl agus 9 pointe in aig 10 pointe ag muoinecháin. Sin é leis an isce. Tá kick na bronna an sa ghón an gáil a ríist ar an Cullen sin fear rua Béalaithe Seanna leis an kick amach. A ríist Ard Mhacha anna bhás na kickin amach ar anna agrahan sa anna chuid marcáid an sco agus nuair dhéireadh mé sin tá sé fuite go deas éasca. Ach dénta go maithan sa ag dún an gáil agus iad breise i Páirc beidir duine bháin agus fuite ag Oisín Cófiad. Oisín Cófiad isteach, ní ród áling isteach, dénta go húteach an son ag fear Ard Mhacha Cathal Agnew agus ní ród sin a bhriise síos chuir isteach ag Ard Mhacha a teachtan sa tríd Ard Mhacha leis an kick áling glóirte sin isteach ach é sleán an son ag Luke McKeever agus an Cluiche déntaige chomá. An fearsin bra ábalta líródáil bhí an kick sin do chreite ó Ard Mhacha díreach isteach ar a cheann ach líród sleán ar droch lá anaíochar sellh ní róide seo ar dad á díreach faoi seach díag cé go bhfuil idir díreach go húntaach mar imróirí a se anaíochar agus an son begáín dá an son leis an cárta buí doran foiite ag air. Dénta go maithaige chomá ar an Cullen a teachta sin líród go as máil agus iad dul sí Seán Ward ríist. Stachan sagadí Oisín Macáí le sellh ní roidim bhuiilithe síos aige. Ní mór an lerug tehstig de dún an gáil ha si brásás de se bhfuilú síos agus sellh a chamád. Seán Ward tacht tríd ríist agus doran foiite trasna aige fear breise chun sa a gcónaí le Donald Gallagher agus Donald Gallagher lánsáás de rocha dhéanamh don lá ar fad. Casa lúba sé bra ábalta bog an fear seo. Ar a trasna go dún an gáil nis begáín lósacha. Agus choristeach go háling a son gotí Éalaithe ríist, Éalaithe Fried an son trasna gotí Kevin McCormack an son trasna dín captain Luke McGinn trasna gotí Cathal McKeever Casa Luba Harnesh gotí Conor Reid a há ciún gotí seo chuirdín captain le deis béda níd chuir trasna gan so dí Éalaithe Fried le deis fear bra ábalta ach drochíireacht an uair seo ar héamh na lábhid deise uair amháin eile agus sin is tónam 3 ceang imethe ar fóríl ag dún an gáil an cúlaí ag tógant an deis. Bhí an deis ag Luke McGlynn sásta é chuir trasna go dtí an cúlaí agus a ríist an 3 leathan a có. Ard Mhacha inis a teacht tríd Stephen McMullen leis an kick bra suas go dtí lár na Páirc an tam ar fad. Fuite nuair se ag dún an gáil agus dún an gáil beidir trachtaí tapig an so iad a teacht tríd tapig trí Calamóí chuir trasnach dénta go má ag cosantóirí Ard Mhacha mar a há dénta go minic sa chluiche seo. É dul tríd Michael Burnett suas an so a ríis go tapig go dtí Ard Mhacha a casa fiochan na cosa sin na bhfuil Cluiche a dhéanamh há Cluiche a dhéanamh hí an réiteoir a scoile lei sin ach tógaigh chun tollaige a ríist agus dún an gáil a gimmert begáín dain séireach an son a tógan fearr chun talamh agus neart spás ó sa chóir amach agus dócha go dhéon sé an rud ceart hí na cosan son ag Ard Mhacha é lán ábalta agus deisian is ag ruairí ó bríon beidir an tarna faointe a áil Ard Mhacha níd á fearr sa chúla teach chun ceang a Stephen McMullen chun an deisio a thógan do Ard Mhacha an fearr seo lán ábalta chun ag sibh an kick a bhí bhuaig níos slótha déach sé leafáir go bhúla go héasca agus deisige beag na cosa ag an gceann seo nádar an meise crain a ríis ní mór an ghaach chun airing fós an písí nach ní mór an deisig Stephen McMullen é ísil ní na cosaige cná goach an son agus deisig dún an gáil tríd Oisín Cófiad a casa drochíireacht ach bhí an táis an son chumach ó chos Ard Mhacha
Nisha Aaron Cullen a bruchen Kying and Shachan Count show hogan Khotapic Scrifedrish Ganin Khulbar at David Stig the Ard Mhacha Hosher Hernashwin Drasa Toka Gadas agus Narts Boss and so a glads doing out of Stiglar Park Gentiga Hauling and son Kurstachli Luke McLean captain the Forna and Ish Luke a tacht 3 Kehalesh ni more on Alaric David Stig agus Cossentori Ard Mhacha a tacht sheer Khotapic Scrifedro how far Breshik doing out and so tacht 3 ni more on the Cossendos a whole Karama Droch Irichton son Eg doing out, Gentico Hunter, Caffero, or Ard Mhacha. Honisha, her Nash hot topic and son, the Coigan who Shesher, her Nash Lewis, Lastrach, August son Stoplish, the Gentico Hunter and son, Eg Ard Mhacha. Cashidai never reached. Marhad Daniel Marley attacked 3. Shed ni roid again. Katamach Rish, can you fair down Sherach, Sean Ward, Holland, Oberton, Northern Minish, Spas again, Spas Fitte, on Shatoka. On Desh Toka, Agus Toka Gama, Egg Sean Ward and Heat Pointer for Yerny, Egg Fenuma, Agus Troch a second, Fitte, Egg Sean Ward, Doon and Owley, Tilchikmaga, a gamer Gohuntoch for Drasa, Tashbon and Shake, wouldn't let you up the score in a Hogant. Mahogan should don't have the Koigi. Sean Ward, Agus Nart Cossa and Gownshin Homa. Point to one, and I point to one and saw a Barky Éalaithe, Agus Drochirach and son, a Genta Egg Stephen. McMullen, better will count him in Egan kick Sayer Shin is Lohe. Doing out the top 3 to Spas Fitch and so Kevin McCormack, the Casa, Conor McGinn to the Shiliorish, Kyle Tege, a reached on Cossin Show or Vacha, Dirach Bafreta. The Mionúr better kick Sarah all and son, Achan Desh, Eg doing out an ish. For him, Agma, Eg Sean Martin and son. I was attacked to reach through Donald Gallagher, the Shellab Niroid, her Nashkiri Martin the Casa, Luba, and Willu Shias Blacher the Reach, Curratras, Nigodin, Fardyne Sherach, Sean Ward, attacked 3, Sean Alurg the Nagan, Lurg Ethan Fried the Casa, the Dorn the Reach, Ternashti Martin the Stachan Sagas, Narts Boss, Fitch and so, Egan Cooley, Donald Gallagher, and the William Muneen again, Desho Hogan, Hall Muneen again, when the Cost again, Neil, Agus Neil Ain the Stig, the Ronan Owl, a Toga Haskell and son, Eg Stephen McMullen, Curramach again, Agus lads Ard Mhacha attacked the Reach on the Costa Gemach Begonin, and Neil and Lewis Kane a Cogus here the Breise Amach, Fuin Drasho. He forced on all but the Cluiche Gentle and son, Agus near nGall of Ronan Owl. The gear begonin Struchtor all and sauce and Coolaha, Agus Fir Breise Eg doing out and saw Lord Páirc, a gear and the Hounsaha, Dine Sherach, a Shina Hoag Ard Mhacha, a stopper. Nadern Federo and Fardyne Sherach, a stopper, a Goni, Cahill McGeever, Agus Lewis Miles again, but a Trasna and son, Gadi Arno Neil, Curristach and son, Gadi Ceallaigh. Ach Luke McKeever, begonnen Spas again on Farshaw, Bra, but the score in all. Now the Cluiche Gentle need, Gentle Gamanson, Darren and Ray Toward, Eg Colmac Gallagher, a reached, Eg Ard Mhacha, 3 Arno Neil a Casa, her National Sungary Ty Grimley. Grimley down up to Homaigh, Curristach, go hauling again, Sungary, Calamoni the Casa, Calamoni the Spas, Neil and Clay again, Dirach and Desh, Cassache, Curnshe, her Nashkiri, Farrell. Moran Muneen again, her Nashkiri, Farrell, Bra Obalta, Arno Neil, Led Desh, Erna Lava Yesha, Acher Have, the Lava Yesha, Homaigh. Elan Obalta, Ach, Drochirach the Norshin, Curra Dirach, I have the Lava Yeshin son, Eg Aaron O'Neill. Reached Aaron Cullen and saw. Lurg Farga topic of Farn Salashainer and Daha the Coig Hawkinta, Neil Ain, the Nair, Droch Marcall, Reached and son, or Vacha, be struck around the Connie Sloa, a begonin, Willa his Shiasuka and Ishiguseg, Fardyne Sherach, Luke McLean is Stach, Leroad Alling, Fitch and son, Ach, Hafir Ard Mhacha, Ho topic, Agus Homa and son, Ishtigs Nakula, Dentico Huntach and son, a Gareth Murphy. Desh reached Ard Mhacha. Hashe the gear of Breise topic. Ach need an Desh Kane ko ha nart fear Breise eg doing owl and son the Lord Páirc a gear of fear mar Michael Burnett and stoppa agus say Breise treed a go ni. Correct chast and saw reached the Arno Neil Shelov all and Fritchige. And a bit of Cluiche Gentle and son the Stocha go will be love for her Raum Arno Neil and son and Cluiche Tokage will an cool Bauerach and Tachan Tossig Chanieracht Elle a Hogant is shot a current Trasnon, a Stolum Gowill. Desh Untach Elle Drochiert and Hiedorig Stephen McMullen, a Hon Orshaw, they the Meg Cossa again. On Aring Tosna ha reached, and he's massive better, non he's loha. Fos.
Ní mór an ghaachán, dír an airing. Bei sé slána mo an son, the Stephen McMullen agus kick mailteach mór le déanamh aige hampel 50 méadar amach ón gúil. Stephen McMullen is le Iirecht a ríist has sí titim geor, cé hastig. Doran fute an son, ach drochtar an son ach fós, Ceallaigh ag Ard Mhacha. Iad a casa curra trastan so go dtí Rhys Stevens, Rhys Mac Stiffon a teach 3 ní léad ar deisige. Oh, sábháta go glóirtin son ag Aaron Cullen. Denta go húntach aige. Beidir droch Iirecht díirech os a chóir amach ach da heise an talamh an son agus stoppa ag Rhys. Curristeach a ríist. Deis a ríist. Oh, Cluiche beidir dent an son. Bhí Cluiche genta bhí Luke McKeever a tiidir an talamh. Bhí Iirecht a dhéanamh aige an díróda fiúchas os agus do chuir Cathal McKeever isteach an chos. An áras ní sé sin ceada an chiadú the air míad gcónaí am chud tréáil tir síos an díród. Ach an cos catisteach an son ag Cathal McKeever agus an Cluiche genta agus cárta buí fuitige. Idir gribn cárta buí begáín díana an isir a bhar ach fós deisenis ag Ard Mhacha tríd Luke McKeever an uair seo. Idir beag na cos ag a bhar so. Ard Mhacha tach an ceang má hitan an ceann seo, de hit an a dhá cheann ribh seo. Sin cos clé. Bhuite go maith aige, na cos aige an uair seo ach curtha ar héad na láb a deise. Neartar fóraí le ríist ag Ard Mhacha. Aaron Cullen leis an kick amach a ríist, a sé gír ceann tap ag a hauirt. Ard Mhacha níos fearr ó héhann marcáile an uair seo, iad a tógan fearr an duine. Tá sé dul gear agus é chuirí ná chúlaíocht dinta go hangis go siúd agus é fuite ag Luke McKeever. Luke McKeever a casa, Luke McKeever ar an deis. Luke McKeever agus é lehan a ríist ag Luke McKeever bhí deis úntach aige son. An kick amach sin a sé anachain séireach leis an droch aimseir leis an droch talamh ach a ríist taispáine sé cécho díagur is a há Ard Mhacha an son an kick amach. Had a go húnta ha fear an duine fuite go ha marcáil den scá. Anaíochar ar Aaron Cullen duine fiúch amach bhí airdal gear agus bhí brú mailteach curtha an son ar Cormac Gallagher. Curramach an son ag Aaron ríist ach tóga ag Callum O'Neill. Callum O'Neill sós an sa go dtí Rhys Mac Stiffon. Rhys Mac Stiffon le puite úntach an son. Tá sé anna hásta leis an gabhann sin agus bachór goach sé anna hásta leis an gabhann sin. An tarna fuite ag Rhys Mac Stiffon Tráchtaireacht in Jobh. Bhí neart spás aige ach denta go húntach an son ag Callum O'Neill chomach. An ag sé an droch kick amach a tacht amach roch sé dín spás. Fuair sé doran áling isteach go dtín fearr dain séireach Rhys Mac Stiffon agus an tarna fuite go siúd dhá fuinte in 8.1. A ríist fuitin sa ag Ard Mhacha iad a tach go láidir a ríist. An sa go dtí Luke McKeever. Luke McKeever le líród ísir titan sé fuitin sa ag Ard Mhacha ha deise cook chur a haran trasnán an son ag Keenan Campbell. Denta go maith aige stócha. Bheadh sé anaíochar an cúil sin a chur isteach agus daoine teacht siar ach denta go maith aige doran haran trasnán. An is tá an ghaach ag séide is seolta Ard Mhacha. Denta go húntach acu. Agus iad lán ábalta mar thoisiad a chur brú mailteach an sa Lár Páirc. Fáirín beag an sa a ríist Callum O'Neill agus é fáil an ceann is fearr i gcónaí an son ar fearrthá trígní sair ná é lán ábalta. Ard Mhacha teacht a ríist tríd. Chuchá sleannas a háise Rhys Mac Stiffon a ríist curtha siar an son the Aidan McKenna her national saga the Fergal O'Brien and son for a sheer aige go dtí fearrthá breá ábalta Aaron O'Neill Tráchtaireacht in Jobh. Iirecht tóca an sa ag Ard Mhacha, Iirecht tóca ag an cúlaí Fergal O'Brien agus puinte eile fuite an son ag Ard Mhacha. Had déanamh job den scohanis a chur brú mailteach ar an kick amach an son ó dhún an gáil agus dún an gáil le anachuid deochrachtaí an sa in san tarna chuid den chiad leach brú mailteach curtha i gcónaí is a gcónaí. Drochttar an fuite an son ag fearr dhún an gáil. Níor bhéon gáda sin. Tóca beidir gúil cárta buí le bron an son beidir nach bhfuil. Is dóna gúil Maggie fearrlaí chun cárta buí a thart an sa de fearr Ard Mhacha. Bhí drochttar an sonc fuitige san aig an son agus níor bhéon gá ó Aaron O'Neill. Aaron O'Neill a bhí ciúntach leis i gabhann sin. Ach tugann sé beidir faoisib do dhún an gáil ar feadh cúpla nómad mar bhíidir faoi bhrú mailteach an son ar feadh tamar fada. Gan áras há cárta buí an son fuite
Ag Arno agus tiltige nó riide drochíirecht dentige an son. An coolínig tachtach sa Aaron Cullen na Shellef ní roide ag í rodéigid a chrothú de chun an áil há sé tastáil go géir nílach trí fointe idir na fórne gan álas an tamar fad sin Caulfield and so agus é chun siúr sa go long coolí Paddy McLuhan Tresna go Donald Gallagher ha bra ábalta ón áte Shellef ní roidige fag tamil fada trachtan in sin Caulfield the top 3 Cur Tresnige di Cal McKeever a casa Cal McKeever leis an dasóg agus puinte fuite ag Cal McKeever gún an áil é tastáil go géirmhtha faoin drá sin 3 fointe gan éon reagra ó chun an áil ach Cal McKeever le íirecht den spás fuitige agus a drochaimseir chur Haran Trasnánaige agus díirecht trochanúmad imethe sa chléthe. Stephen McMullen is a lorug fear agus náirt ó sa chóir amach ní léon bharcáin ní mórrán denta zonal marking mar éan siad denta ag dúna ngáil níl sé gaibbrú hómh tá siad gur leadach mád té fír den líród mar hás Ard Mhacha dain séireach a fíoch sin mar pís clasíochta agus cosanta ag dúna ngáil. Díireach go húnta ar fád díireach nuair a bhí sé tastáil ach is tólam bhfuil cic éirice bronta Ard Mhacha ag denta go míid lethach. Ard Mhacha is le Shellef ní roide Éirice iad ggéire an cléthe a bhfuilú sios beidir rih le haum é sin dentacha agus lehaum fuite faoin drá seo in ag trocha héin nómad an adóg séite ag Maggie Farley an sa é Páirc Éalaithe é stella an is ríist ní réon ghaoch ach fíoch an troch aimse sin. Denúmad a going breise hógant beidir cupán té a ghlacha tha sé tastal sa dáid sin in ag an drochaimse sin de lethúr chuig an is ríist. Na scórna a tacht a trochtnúna in jobh á gá scór a ríist fuite ag Rhys Stevens, scór amháin ag Fergal O'Brien agus scór eile fuite ag Keenan Campbell ó chun an áil pointe den sco ag Sean Ward agus pointe eile ag Cal McKeever ó Clochanile. Raimid tríd na scór na sin agus na bógfuintí ón lech an chiad lech díirichan is agus filmíd an tarna lech gan cúpla nómad. Dún an áil is an uair seo le bert díag té fíor an fethe cóig spás fuite cá bhuiid cosantóirí dún an áil. Náirt spás an son fuite ag Rhys McStiffan an Ward a lán ábalta nuair gur míonis spás aige, spás fuite an seatócha, an deistócha agus tócha go maith ag Sean Ward an Rhys McStiffan le puite úntaach an son. Tá sé anna hásta leis an gabhain sin agus ba chóir go maith sé anna hásta leis an gabhain sin. So Gudi Luke McKeever le líród ísir titan sé fuitin sa ag Ard Mhacha ha deise cook chur a Haran Trasnáin an son ag Keenan Campbell denta go siar aige gudi fearr ha bra ábalta Arno níl trachnúna in jobh íireach tócha an sa ag Ard Mhacha íireach tócha ag an cúlí fergaige fag tamil fada trachnúna in jobh sin Caulfield the top 3 Cur Tresnige di Cal McKeever a casa Cal McKeever leis an dasóg agus puinte fuite
Mead her nash a reached don Cluiche Leathcheannais and so bhí dúna ngáil her nash beidir háú madribh Ard Mhacha bhí the triú a hain Maggie Fairley Raig a reach from Cavisteach of them Shocha Nómad Éalaithe a há le dul sa Cluiche seo Curtha agus fuite isteach ag maitir chun ngáil a reach tríd an captain Curtha Ciceanna an sá go dtí Oisín Caulfield an bhuiú sios a dtí reach an Ashton captain Luke McGlynn ag Tráchtaireacht the gáin in spás aige Ní mór an spás aige an níis an dart spás fuite a reach ach fósí si géir an deis in a hógan ní si chumaníach os cór an cool Deis cut you the casa and ferry and the sticking sun. Our Kelly is bailing, casa Luba. And Fosa doing an hour. Another Cunis, I had Fosa cut and this is law Albita. But it's Trasma and saw the Sean Martin, the shell of Nilly Roide, the Lorag Dinner Egan, Paul Conor McGinty as a forward, I guess a footed egg Conor McGinty. Doing out Anachan Port of Fishing Yard and Farsha Achahori, Sean Ward had Gimmer Cahoot of the Honing Out Trachun and you Currichtach again in the beginning spots which egg mitre holding out Currichtach and Soggy Donald Gallagher and Cooley outright Anachid Roch again at Trachun and Yova host poor cool Bedre Assad Gentle Mahiga Curra Mach and Tape and Son getting far on of Ella Shin Michael Callahan agus Gary Kelly in the fair on of the Hoffecum O Honing Owl Gadisha another Keha Emma as Páirc. Fuite ag Ard Mhacha and so, Street Emmett McGee, captain the foreigner, Lord Dinner Agent, Marco Nís Fior, Ionad ag doing out from Joshua, ach kick, glorte, Currichtach against somebody Rory, O'Brien, Cademar, kick, agus fuite ag O'Brien Currichtach again, Giddy Far, Anaheim Sheriff and son, Keenan Campbell a Casa, a Luba, Bader, begonnen de Droch cousin Diana son ag doing out like on Ray toward the squid, a lesh. Whether she is a Keenan, Bader Gentle Kamahaga, her Nashkidi, Aidan Cassidy began in Spos, Currichtach and so, Giddy Rory O'Brien, Trasna, Giddy Burnett, Far, Bra, Larger, Moore, her lawn over the Currichtach, Aaron O'Neill, her bra, but the Homa, Aaron O'Neill, Fichern, Skilshin, Fich, Desh, Have na Love, Clay, Farir, and Orsha, Shin, and Tarn about the good and Leroy Shin, Imha, Deerch, Forid, on Var Shin, I would say lawn over the score and at home and Deerch. Hard joch kick to get Tráchtaireacht in your Farir. Chucking the score in the earring and Nistiani on Var Ciceanna. Kick a machan saw Aaron Cullen. Forced Lord Fark reached Ard Mhacha at the end of the hoot of a son of Lord Páirc. Con fair stop a Cahashadal, a Macadin Tegudi Gary Kelly. Gent okay, Gary Kelly, the goal. Cluiche Gent and son Gary Kelly. The Gama, a good far, one of the son of our Gimmert and son Aaron Dale and Hayden Lord Phil from Tussig. Ní ród in isig dúna ngáil, ní réandan á lorug, a Sean Warden saw Lord Páirc ach bhfad on ní ród. An cluiche iníag mhuiú síos gaisi burthan eiscí Aaron Cullen há brásás le Tráchtaireacht na Páirc a rud a bhí á dhéanamh aige sa chiad leach ar má gíre an immert seo a oscail suas. Fuirtín isig Oisín Caulfield le spás roch Cluiche Gent san stócha. Há cinnte an éitir os go leis with Shin Genta Aidan McKenna and son. Yeah, no Shin Cluiche Leathcheannais Shin goal and Ciceanna Éirice. In Cluiche Peile gan Cartabuia all and son Ómaigh fairly Dean below and son the Shin Droch Calias and Shin was a down share of a law now. Which it reached egg doing now the Tráchtaireacht son Aaron Dave. William she is ready and Helmer Fad. Tráchtaireacht go dtí leabhar Currichtach an sá go deas. An McGinty, Casa, an Nashkidi McCormack ar Nash an sá go dtí Sean Ward, a bra Albita, Anaheim Sheriff ar fad. Currichtach an ríist. Dúna ngáil sás de frachan sá an dahad a cóig ach ní siad a dá léon áis in íag sin. Fuirte ag Sean Martin, nadan nnéana sé éon rud leis. Currichtach an stóna go dtín captain an son. Dúna ngáil a gír breise tríd an sá trí Luke McGlynn an art spás, droch frabach dinta go maithage. Shell of a Hamad, Curran Sogady, Daniel Marley, a Chevy Road, a Kite, a Gay, Twitch and Sog, Michael Burnett, a Casa, Shani Yucker, and Leroy Hogan on Far, War Shin, Cluiche Genta and son, Egg Daniel Marley, a Shell of Neroid, and Nish, Egg Fergal O'Brien. Fergal O'Brien, better and widow she is for the Hanafe and the Ard Mhacha, ha point to Breise go, I should be their bra sauce, the lesson of Droch near the show on Shell of a Hamad, a widow she is Pishin, Rodnach Ionad.
sa Ceallaigh hí ar brásásta etil sós na Páirc go tapig agus gur féidir. Aidan Cassidy inis fear chlán éireann leis an Road. Tá sé dar neis go dtín cúbára Stephen McMullen ó Chaig Sléibhe. Stephen McMullen ó Lord den éigen tamach go dtín cóine fuite. Agus Michael Callahan ag chur brú an so. Michael Callahan cosam nua ar bár. Sásta an obair dhéanamh agus genta go maithige an son. An fós seilehan isis ag Emmett McGee captéir na fórna ó Ard Mhacha. Cluiche genta ar an son. Wilú sios rodí ríist Emerson so. Annich lichte, bra ábalta. Ard Mhacha sásta na hílacha cheangal an so. Agus an cluiche a bhfuilú sios cinnach bhfuilach cúig nua mit imethe an so. Sa Tráchtaireacht. Ach gan áras leis an airing sin há plid go háire heimpar ar na cúil héan lábh léan so áit na bhfuil na cosantóirí ag dún an ngáil há pastí boga anamhágan san sa láir agus anaíochar immert mar há an fág fi láthir. Isteach agnis ag captéin na fórna ó Ard Mhacha agus sweeper an son sin Sean Ward gan áras Shelib ní roidige déanana go chúntaach an lá ar fad an Job Sean Ward ngacháit. Lá nábad a puintí a scóráil agus cosintí dhéanamh chomá fear inspiráid a caiite go hangis an son ag dún an ngáil agus ag Carl McGee. Deisinis ag Ard Mhacha tacht tríd Keenan Campbell lá nábad drochaíocht déanta get an son. Agus beidir córt a brí sin an tarna bhautain is go se í god mar sin dhéanamh. Agus é dain séir go leir dún an ngáil go maith an son ach níor mór an deisin an son ag Keenan Campbell bhí haimpel cethar haimpel Ard Mhacha sásta sí ar neis tá fear lár Páirc Ard Mhacha inis ar neis na 15 héin sásta an cosint dhéanamh agus beidir deisina áganta. Imróí maithe mar Keenan Campbell a choríist an dornú sáitige agus cárta deirg fuitige. Cárta deirg fuitige, yeah. Bhí orthe dhéanamh sin an tarna bhauta go se in ag dorna háta gan éigen Tráchtaireacht in Jobh. Agus é tiltte ige déine sé sin rudí a bhd níos deocra dá Ard Mhacha inis agus hena féin na cosantóirí breise in ag fille agus na seolta níis ag dún an ngáil go háirid trí Donald Gallagher fearúnta cháán ábalta agus an captéin an son Luke McGlinagh fós lán le foiineh agus Sean Ward an sá lán le foiineh chomá Bert lán ábalta a caiisiid na deisina hógan go háir agus iad spás mar sin ach ní hógan siad iad mar há cosint úntaach dénta ag Ard Mhacha agus ní dún an ngáil tógad na deisina seo. Casta go má an sá stóla mé Kevin McCormack ar trasna agus in níos deis ag dún an ngáil chora ar fóríl a ríist ag dún an ngáil. Is an séanú 7 chora ag fóríl ag dún an ngáil faoin drásá agus díreach rá faointe fuite droch íireachtaí in áíir a bhí deisiúntacha cut an son. Ach nadidir bhfuil na feardain séireacha sna háit na ceartatha roinnte go frachmachar an 15 níl sé tebistig a sé don bhfuilú sios rudaí agus an áíir a Ard Mhacha déanamh jobúntacha stig an son a cosint chomá. Kick amach an sá ag Stephen McMullen. Stephen McMullen chortha líon fear mór an sá Lár Páirc sin Tadhg Grimley. Déanta go maith dún an ngáil leis an fear breise leis an fear breise sá sin Caulfield lán ábalta chur trasnaige an sá go dtí Sean Martin. Sean Martin chuirteach an sá agus cosint úntaach déanta an son ag Ard Mhacha sé de churbrú maiteach an son nuair a hagan dún an ngáil go dtí an 15 agus deis a gar nó íon só brise fear úntaach Peile an air seo ó réanathe na Crisise a há lán ábalta a há lán de luas lasrach a cín sibh an droch fáic an son é sleanniú agus dún an ngáil na tacht tríd a ríist go deas máil sin an tain rud tríd Daniel Marley trasna go dtí Sean Ward ríist. I fuite beidir ríist ag Sean Ward agus é sleann an son ar Ethan Freed. Donald Gallagher tacht a ríist Ceallaigh trí Lord the Páirc. Tá ingen maiteach ag a fear seo chuiristeach go dtí ó sin Caulfield de spás. Cé hastíigh, cé há lorug. Tá fear lán tosaí á lorug ach ní sé fuite á spás fuite ag Carl McGee. Bhfuil sé chuir Carl McGee ar an trasná an háise chuir ag an cúlaí an lán cúlaí seo an job úntaach. It's the tosa Tráchtaireacht go agus puinte fritin son is dóla méid Carl McGee puinte den scó agus díreach puinte inis idir na fórna an sá I bpáirc Éalaithe a denú mod imethe sa Tráchtaireacht. Stephen McMullen ríiste an bhfuilú sios cuasaí ní le 4 déag anis ag Ard Mhacha
gan áras Cianan Campbell imethe le rá chárta buí agus cárta dearad fuite ige. Fear breise ag dúna ngáil muile sé síos an cléthe den chud eile de den fehanú mate ach sé dochar dúna ngáil stoppa. Se anna jochar fad an áíre beidir bhfuil cúla tastáil ó Ard Mhacha nó beidir níos mú foioineh chun an cléthe seo a chríoch nó amach. Ag áardrú teachta gan cúpanú ach go dtí seo seile a có tríd taig gimlí a teach go héascan áíre tríd chur amach go dtí Aidan Cassidy. A fear breise nó bert breise ag dúna ngáil a gcónaí an son agus fearháin is stigad có sin Luke McKeever ó Ard Mhacha is stigar an Mosca marach sin maintar Ard Mhacha idir an 15 agus an 65 a si ggéire ágan leis héana stig a ha bert stig cumáid smachta be se aniochar an líróid sin a choristeach tapig agus an marca á rud a bhíidir a ggéire i Ionad in san Tráchtaireacht an fós a imróí úntacha ag na leid seo a ha breá ábalta scórna a aimsú gan éon áras. Fergal O'Brien a teach tríd an sá tríd Barnett, Fergal O'Brien a ríist, choristeach an ságadí fear nua a fuite an sá ag dúna ngáil agus briste síos ó Bernard Cassidy agus Shelby Road a caiiltecha. Dúna ngáil a teach tríd é slá nach dienta go maith an sá nach brú a chur ag Cathal McKeever. Dúna ngáil fós a teach, brú a chur a ríist ag Sean Martin. Tá ansathe úntacha dienta ag Ard Mhacha agus tagann siad ar fad os na cosantóir bhí níor an sá an chur an Shelby Chamád. Chan áíre Ard Mhacha fós na séire. A siad brá ábalta, nó a Shelby Road a siad brá sás de brise tríd na cosantóirí ag dúna ngáil. So há cléthe fós a going an sá. Agus é sin taispáint a ríist an son ag Cathal McKeever a gompardún ag Aidan McKenna. With a teach tríd i gcónaí droch chalís genta an son ar Ard Mhacha. Droch chalís amach samach. Is sin denta cúpla bhát is ag dúna ngáil. Tá siad a bheith cuairmach iad héin ha duine nó berta cárta buí ag dúna ngáil agus tá anam tóca an sa ag réitóir in déanamh Maggie Farley. Nadidir a céhé an chaid tóca a cé. Carga dúna ngáil a cuairmach risin Ard Mhacha. Thó tapig Aidan McKenna an son a ríist. Luas lasrach fearú chláin éireann é brá ábalta. A maith bheith go Ard Mhacha ag a buinte seo ná na scórna aimsú a ríist duine nó bert teibiste sinna méid. Raibh siad tríd na lábha tógadh siad go dtí 15 trí Callum O'Neill an Mionúr a casa chuir sé ar neise cumáda siad Shelby ní roide chuir siad tras na ríiste beidir go dtí Fergal O'Brien beidir nach déananig cumáda Rhys McStiffáine. Rhys McStiffáine rá fointe sa Ceallaigh fear sin brá ábalta pointíáil beidir go chódó brúisteach níos mú agus pointe nó ghó breise aimsúdómh den na uair seo a sé sásta immert breise a dhéanamh. Mar ghéana leis an cúbáire thosús na Páirce agus é gé rudí a chrothú. Emmet McGee an sa captéin na fórna é brá ábalta rudí a chrothú chomá. I lán sásta líród áling a choristeach an son go dtí Luke McKeever. Luke móthar an fé héan, Luke ag lorug duine éigent, fuite stóda me Aidan McKenna. But it's trasna a ríist. Níl an deise teach Ard Mhacha. Tá ard chosant a dhéanamh ag dúna ngáil go dtí seo ach an is spás fuite ag Bernard. Bernard le begáín spás, níl sé sásta an seaarthógant, níl an fear sin sásta seaarthógant ach an irid. Fuite ag Fergal O'Brien. Fergal O'Brien ag lorg den éigent Fergal O'Brien sásta briste tríd mar hagénta go ribh seo leis an clé. Íireach dúntaach ach díireach ar fór riad an son ag Fergal O'Brien. Cúpla deis tóca ag an fear sin in bheith brá ábalta briste tríd. Agus annachchain séireach ar fad. Tá Ard Mhacha lán ábalta. Sé deochar le ceathair déag. Ceathair McGee is brise suas agus tríd agus Donald Gallagher na cúlathe sa i déanamh ard íireach na cúlathe i lár Páirce chun tosaigh tá ingel maiteach chu. Canna McGinty mar an ggéana. Chuir trastan sa agus begáin fuite Begáí spás fuite ag dúna ngáil agus Ceallaigh McGee ríis, Ceallaigh McGee choristeach, déanta go húntaach ag lán cúlaí Ard Mhacha. Piúcha suas go húntaach ag agus cadí seo dhéanamh ag le díreach lámh amháin. Déanta go húntaach an son ag Cormac Gallagher chuir trasna a compártún ag Gareth Murphy ó chaid sléibte. Agus Ard Mhacha a brise chó tapig an támar fad, taig grimlí an sa. Líród úntaach isteach béidir é slán go leor, bhuiil sé fuite ag Ard Mhacha tá. Faoi dheartha an sa fuite ag Rory O'Brien. Rory O'Brien de spás, Rory O'Brien a teach tríd, ar an clé, ach díireach ar héamh lámh a clé coslag, íireach tóga, taispána sé an táchtá an cos clé agus cos deis a bheith agat mar air. An chiad deis ag Rory O'Brien, chur fór riaige, agus díireach ceathair déag ar Ard Mhacha á an Shelby fada co,
Níl na scóir na có a tha na deis na scóir na có agus iad bra ábalta agus breise isciúil taxóis i gan cúpla second. Sin íireacht déir nach Rory O'Brien agus imethe ón Páirc Tráchtaireacht tá taid grimlí híos ar a Páirc ag ggéire begáin cúnamh áil agus Tiernan McVeigh ó Hiernan Óg a hagan isteach an sáin in Ionad Rory O'Brien. Dúna ngáil a breise. Maríon an láir fad, go sásta Ceallaigh chamád, thóga siad a grama, ha neart lads an sásta Ceallaigh ghlacha agus deisna hógan Sean Ward Ceannacha, na cúlathe lads eile, Sean Martin Farrella. Agus gan áras céile ach Donald Gallagher le níróid brá isteach an son agus genta go Craobh an son ag Conor McGinty ach tóca ag Ard Mhacha a ríist an son tríd Gareth Murphy a há gimmar dír cléthe den Scott an sons na cúlathe Bernard chomá le cléthe úntach agus Éalaithe McKenna le cléthe úntach chomá ach céthe stig de Ard Mhacha. Tá grimlí a ríist os an Páirc. Bhín an tuisce dríochta an rud má fuite ag Fergal O'Brien. Fergal O'Brien le íireacht úntach an sáin ach díreach ar héamh an lámh lé. Sin trí íireachtain is ar fóríl ó Ard Mhacha leis stig de 5 nómad. Bhí sé sin na tastal bhtha, cá siad pointe nó hó breise aimsú faoin drá seo, had ar lán ábalta fiúan le 40 Ard Mhacha anna láidir sa chiad le. Níos fearr ná dúna ngáil i peistí go háidir an son fiúan go currach fearr ón Páirc sin cínan Campbell leis an tarna cárta buí an son leis stig de beidir 5 nómad isteach sa tarna lech. É tiltige job úntach genta ag Maggie Farley agus na réitóirí i League Tráchtaireacht Darren O'Hare ón Dún, Diarmid Boylan an son ar an Devlin ó Huinacháin agus Conor Curran ón Dún chomá. In áiríre tháina cníadacha go hangis á cúpla droch dorn in ag doristeach agus droch bóla a chá genta go maithe có ba siad féráilta agus in áiríre iann sé sin de Ard Mhacha mar is fuair lasrach láidir solúpa iad Ard Mhacha iad a breise chó tapig os na cúlathe i gcónaí neart foioine bheith có fiúan le 40 bhíad ar lán ábalta dúna ngáil anna bhela breise tríd ach annach an pórdach le Ceallaigh na líróide chomá. É nach bhfuil mór an scóir na lads an sá ba sé anna hóngra, bhí le 5 nómad fáca agus ní le puinte idir na fóna seo. Deis go raibh dí cluiche canis 5 ola sa fel agus deis gan áras é chó dochar ag an levéid seo i gúigála dulraig agus beidir Craobh na hhéir na bhuachant chomá. Cíimiid mar a bheith 5 nómad fáca an sá i Páirc í Éalaithe. An airing i mithe a ríist ach an demáiste genta don Páirc. Ba sé sleabhain, ba sé dain séireach, há neartas an sobs a teachtasteach agus neart foioineh breise ann ina meas cá Anthony Tiernan McVeigh ó Ard Mhacha istig agus Ceallaigh na Éirice anis ag dúna ngáil tríd Aaron Cullen. Aaron Cullen na ceann geár. Díreach machtaí lán cholí Cormac Gallagher dí ciún gorí seo. Cuireadí fearr nach raibh cho ciún sin Sean Ward. Sean Ward a casa a lúpa. Sás déobh muidú síos. Ní lech pointe bháin ag bhuatha sinna méid ach iad sásta a good ama a hógan leis an líor. Ard Mhacha fósa chur brúmáiste. Fiúan ar an dahad a cuaig. An na lead sa chó fit, chó ábalta agus le subs mar Carl Joseph Malloy a tapaisteach ba siad lán ábalta an obair sin a dhéanamh den ciad cúpla nómad á fáca. Sean Martin tacht tríd. Chutha trasna an sa dí Conor Reid chur isteach go dtí an sa Conor McGinty a machchadín dahad a cuaig. Bhfuilinn siad síos i gcónaí é. Lurigín siad spás, fáin siad an spás trí Daniel Marley. Daniel Marley isteach an sa agus fuite go a ríist. Chur isteach an sa a ríist agus deis inis ag dúna ngáil tríd Kevin McCormack an puinte breise fuite ag Kevin McCormack agus iad a níis ar chóscóir le 4 fointe in aig chóscóir thóg siad a grama fuaidir an spás agus Kevin McCormack a bhí ciún go dtí seo le scóir cinúnach. Stephen McMullen inis lígan cluiche a bhfuilú síos. I ggéire fearr mór pornas á áil i lár Páirc a níl sé fuitige. Bhí Bert Mútróir dúna ngáil a tacht tríd ríist. Ceallaigh na Éirice i có agus neart luas é fuite inis ag Daniel Marley. Marley isteach ach genta go má maríonn an lá ar fad an son ag lán chúlaí Ard Mhacha ach sciúpa an son ag a bhar nua Michael Callan ach caiilte a ríist. Tá cosint
Craobh úntach seo a tachtahord vacha Tráchtaireacht a sé díreach do chreite an méid obair a denta co. Gach duine co, Rhys Stevens na measc chomá, Rhys Mac Stiffán a tacht tríd, fearcha anachain séireach a tacht tríd le Éalaithe McKenna, a Rhys fiachar an luas sin, iad a breise tríd go héasca a preba, shot tóca, droch shot an son o Éalaithe McKenna farír, agus dúna ngáil a tacht, beidir go máil tríd rís, a anachud spásan sa ag Sean Martin, a Sean Martin chun Shelby seo chamád, a sé chun é hógant leis, a sé chun fear breise a áil, chun fear breise fuite, chun tarna fear breise fuite, tríd Conor McGinty. Conor McGinty isteach agus spás fuite, é her nas, ach, déta go agus, bhí an tálo an son fuite ag Bernard, fearcha chomór sin bheith sé dochar, gan an líróide áil an son i Lár Páirc, é anahir seach faoin dráise ach fós a stracha leis, Luke McKeever an son le Shelby Roide, é a bhad ón gúil, dír a fear óáin agus sin fear onad is stig mar lán cholaí ag Ard Mhacha faoin drá seo. Seo fear anachain séireach Fergal O'Brien há lán ábal a cúil áil agus pointí áil choristeach an son ag taig Grimley ach Grimley an áíre hí an tarna fear agus an fear breise ag dúna ngáil an son sa cúla droch íireach níl sé sin na testáil a Ard Mhacha faoin drá seo ach a sé anaíochar nuair nach bhfuil ach cehar déag agus fear breise ag dúna ngáil an son na cúlathe éonad a chrothú faoin drá seo ach an fear seo bráb a rudí a chrothú chumá dúna ngáil agus deise chun is tríd Sean Martin. Sean Martin isteach an sa go dtí céile ach Donald Gallagher. Donald Gallagher a gimmerting acháid. Déitach sé bheits a chúl agus déitach sé bheits a chúl eile leis de 5 second. An fear seo brásás de Shelby ní róide chamád a fear breise co, ní léon strain ortha, a denú mat fáca, díreach pointúáin a testáil, seo captain na fórna ag íréis sin a chrothú, choristeach an sagadí Kevin McCormick. Kevin McCormick les bás, níl sé gíré hógant, begáí núspús bás an sáid Carl McGee, ach droch air agus cúlaí le Shelby ní róide an dachad a cóin go léon bhachas an son, chur amachchadí Sean Martin. Sean Martin na casa, denta go maithaige, spás fuite, há siad chun a good ama a hógant, agus isteach go dtí fear a hádain séireach Daniel Marley, na bhfuil Cluiche genta ar an son, níl dar an réitóir, cortha trasna ríist, deisian is ag Donald Gallagher a lorug spás, ní réon den istig do chuúna á lorug, cá sé frachan sa an dachad a cúig, cá sé chud ama hógant, cé há lorug ní réon den a há chuúna áil tar seach istig, cá sé tacht taimpelach fear fuite ge fuiéris sin Sean Martin na casa, Sean Martin cortha trasna sa dín captain, sin Luke McGlynn le deis ach corra yes an son ag Luke McGlynn é bhhad níos fearna sin agus é lán ábal de pointíáil ach drochaíocht an son ó Luke McGlynn in áíire há sé tarseach há gachtain na tarseach há drochaimseir agus há Mio maiteach ar an blid seo an mó ar a Páirc. Déanta go húntaach an son ag Stephen McMullen kicked an scá fuite ach fós bhí ar Grimley anaíocht a dhéanamh an Shelf áil. Choristeach go háir, bert in aig duine bháin, é sleabhan agus é titim ó airchún ngáil. Tiernan McVeigh chur breúir, ní réad íirecht bhá déanta an son, é fós ag dúna ngáil. Gáí níos mú luasacha, há point ag testáil agus há siad lán ábalta é aimsiú. Go háirthe tríd a bhar seo Luke McGlynn ag choristeach ag McGlynn. Fuite inis ag Michael Callahan. Callahan á ciú le 10 an nóas chur neis go dtí Luke McGlynn. Luke McGlynn a casa. Cé há lorug dúna ngáil ana chiún tebistig. Tá siad scetamíach, tá siad nervhíiseach ní léon den á íire, caithfid McGlynn dul trasna an slíor fád chums an sa ar a déimhlína agus go dtí Sean Martin. Sean Martin istig, há fearbhreise ar an yes, há sé fuite ag ceannacha sin Daniel Marley. Marley a casa, Marley trasna sa go dtí Sean Martin. Sean Martin leis an darnisteach a ríist. Íirecht ag dúna ngáil, spás ag dúna ngáil, bhfuil sin chun íirecht a hógant, há sin chun íirecht a hógant, há sé tóca agus imimehón Boston son agus í réan a frach leis tebhstig ó chun ngáil. Íirecht tóca ag Daniel Marley in naig a posta agus Craobh lads chun ngáil. Ní raibh duine amháin a chun ngáil istig sa bosca a frach leis an íróid sin. Deisian is ag Ard Mhacha, brisin siad chó tapig. An fitness fósa có, há fear Lár Páirc begáin tar seach an cuid eile ana ábalta. Go háir an fear seo, sin Rhys Mac Stiffán, há lán ábal de pointe áil chumá, leis sé leis an íróid, ní ráid sé, mar há na morca tóca get an íróid, hí na morca ag bhuaig. Agus, go háiris na morca steps tóca an son ag Rhys Stevens, agus deisian is ag dúna ngáil, pointe breise a chur ar glár na scóir, agus 5 fointe na 4 fointe a dhéanaí. Bhí láthir 8 númad fáca, 4 fointe an éireann, há míad ag cóscóir, raimíad go dtí 10 númad breise fá ró, máthá cóscóir ann ag 10 an 60 númad.
Ach, 8 númad, 7 númad le os ar góir amach. Kick token so captain. Luke McLean on Buster reached and tarn of out the stick the númad the go on Buster. Agus a reached Ard Mhacha and Tola Ard Mhacha a reach in Cléá going agus é fuite. Ag Luke McKeever Kailte ag Luke McKeever agus fuite ag Dúnagáil on Buster fá go. Agus iad the Tráchtaireacht and Sadish. Conor McGinty, a Casa, a Luba, Far Breise Cormac McColgan, Far Ionad, is Stig, Tráchtaireacht Éirice, Fuitin Ishig Oshin Caulfield, Deshin Ishig Sean Ward, Lán Ábalta, Farhall Lán Ábalta, ach an uair seo díreach curra haimh na lábh deise dá meach fearchan puinte hógant ag an puinte seo is Sean Ward a bheith chána ag immer go húntaach an lár fad ciúna le cúpla númad ach taispána sé sin cécho dain séireach is a háise sin rá cheann ón fosta agus ceann fóríil ó Dúnagáil le díreach cúpla númad fágach. Fearránna den is Tráchtaireacht dá Ard Mhacha a ríist nadidir céthá gemacht amach a gan second a chuna cosa breise sin a tastáil mhuatha go géir. Is tólam gur Éalaithe McKenna a há dul ón Páirc agus is James Conlon ó í cholann tullach saráin a há istig. Bhí Éalaithe gimime go má bhí na cosa fósaige nach há Ard Mhacha géir trí avantas rud éigean den so is léir agus beidir bhfuil feardain séireach istigh go inis ach caiisiad seilbh áin sa Lár Páirce rud nach bhfuil déanta go a ríist tá fear breise go Lár Páirce gcónaí an son Dúnagáil tá siad dain séireach tá fear breise go istigh chomá sin Conor McGinty níl sé fuitigh siúd tá sé fuitigh Sean Martin na casa Sean Martin na doran áling isteach an son agus deisian is ag Oshin Caulfield na doran Haran Tráchtaireacht bhí deisiúnta go get cool a hógan an son níor thóg sé an deisian ana chiad a go bhar seo cé go bhfuil sé óg Anna chiaige doran a chur Haran Tráchtaireacht ach an rud is táchtaí ar éonar deile círíonn sé sin go bhfuil Dúnagáil is chun tosaigh le puinte a bháin agus ní nach sé númad fáca sa chluiche sin. Nadidir faoi sin anna chu daoine thóga siad an clúd beidir bhfuil an rud ceart déantaige de nachfuil nó a go naimse. Bhí ród fuite go Ard Mhacha is ar hiisteach and so good Grimley again with the bad fear and so Ciceanna Éirice dul tríd na lábha chuach go dtí fear Ionad breise nua seo agus is stachtaí Ceallaigh le tacht tríd hospása Ceallaigh há sé tóga an talamh agus genta go hangis an sonnig Dúnagáil há siad a dhéanamh an chluiche ar fad há siad a strachad lads go dtí an talamh agus níl Maggie Farley is scaoile le duine a có. Drochaíocht an son ó Dúnagáil I bhadró éasca ach an áiríre genta go húntaach ag Ceallaigh a bhí ciún go dtí seo Dolisteach go dtí 8 séireach bhí ar Dúnagáil é a hógan chun talamh agus an kick éire a níis ag Ard Mhacha. Bhí a hógant ag Luke McKeever stólam. Luke an éon fointe go dtí seo Tráchtaireacht na neomh. Tóga leis an clé agus chuirde Haran Tráchtaireacht an son ag Luke McKeever stólam. Íireacht úntach é tastáil agus cad é mar am chun chiad fointe áil sa chluiche seo agus 5 fointe in íomh 5 a fointe a níis. Dúnagáil a spás, muile siad siad sé, há fear nu eile stigin sa sin James Doherty a níis isteach go dtí Oshin Caulfield Oshin Caulfield stig a ríist go dtí an fear Ionad nua James Doherty a há stig. Há siad an mhuiú sios ra dtí a ríist Dúnagáil, há siad sásta seo dhéanamh an lár fad, seilbh a chamád, am a hógant, Deisian a chrothú istigh go deas máil agus na híireachtaí sin a hógan chomá há puinte tastáil agus há puinte tastáil mhuatha go géir an fear seo dain séireach McGinty an son Tráchtaireacht agus nach spás a chuig an 15. Cé há istigh há fear an sáir an gníomháin fear nua Cormac McColgan nadidir me go deise chuig aimim siú há an deise ge fuite inis há sé chuna go dáma hógant a chudáma agus Tráchtaireacht ríist agus nach spás fuite ag Sean Martin. Tá siad a ggéire Ard Mhacha a hógant amach agus spás a chruthú an déobh agus há sé sin déanta inis ag an captain Luke agus an cúd fuite go fáiire agus Ceallaigh ach an captain Luke McLean leis an líród trí chosa Stephen McMullen bhí sé Craobh Donadar hógadar a go dáma agus é sáite san angacht díreach nuair a bhí sé mhuatha iad cúlchan ceangail is cad é mar scór ag Luke McLean captain Dúnagáil. Tá sé anna dheochar inis ar Ard Mhacha.
Ní ach duine bháin chun cúla có, agus duine bháin chun tosaigh ag Ard Mhacha, beidir go bhfuil deise cónis agus iad go deas ciún, soccer, a fós tapig an tacht tríd an láir. Ní le kicking mar sin ní dólam. As you the bad níos fearr mar sin and hána mud fáca goinn sá ag Cluiche Leathcheannais Peile Uladh sa Mionúr agus deis ag Ard Mhacha beidir cúla aimsúin sá leis de cíad cúpa nua eile agus beag deise chun sá ach le fearr breise de sé Anna Jochar dúna ngáil a háirú. An fear mhór mar Michael Burnett an is dulach an tosaigh isteach sa cearn ó grimlí leis dimmer an bheirt fahíoch seo díreach go húntaach Tráchtaireacht na Neamh Maithe. Éon lear chun dar na chuirla seo is ceantas na ir ó láir Páirce a háchan é sin a dhéanamh. Ba sé Anna Jochar. Tá sé sleann a chá fearúntaach an sa Luke McKeever, lán ábalta líróid a chur isteach an sa bosca sin agus le díreach nuamad go le fáca ceapá go bhfuil cúla tastáil ó Ard Mhacha faoin drá seo. Anna Jochar trí faointe aimsúil le díreach cethir déag sna cníalacha seo. Luke McKeever an is. Cos clé gcónaí. Chur isteach aige, go deasí sin. Ach, Stocha há neirteanta Garrett Murphy in Jobh. Bhí sé sin Jochar galóir ar aimsú ach bhí sé le cheart a bhaine Ard Mhacha sin a bhailú. Leis sé Anna Jochar ortha is. Chur amach go deas máil. Ag dúna ngáil sásta sellh ní roiide seo a chamád, ní bheith éon bhrúthar a dulchan ceang agus chamáda siad go deas éasca. Fearr breise có chamá an tamar fad agus iad annach an pórdach ar an líróid go dtí seo. Ach ríist, annach chosan genta ag Ard Mhacha go dtí seo. Fiúáin ag na tosathe a chosint an sco genta. Sean Ward fearr ha bra obalta. Dúir trasna sa ríist. A brú cara agus bhórganach kick séir na son fuite, há kick séir. Drochaíoch genta san ag Luke McKeever éon ó dhéanamh, díreach lámh ar an drám agus ag kick séir fuite ag dúna ngáil I bhadró éasca an son. Dochar leis an brú in na lads óga seo chuidir na méid san oibre isteach. Cárta dearg fuite taobh istigh de cúig núman sa tarna leach, díreach cethir déag go bhí Ard Mhacha díreach go húnta in Jobh mar iarrainn fiúáin na fiúm go húnta isteach. Dochar é seo thógant ach sin cléthe go háir ag an níos grúpa seo. Ní sé príoch na fós. Trí númad fáca sin na dhá númad go le de immert agus deis ag Ard Mhacha le fear Ionad istigh an son Anthony Curran agus Gary Kelly gan pardún Pierce Blessing agus Tierna McVeigh há istigh hena féin istigh. Fear nua, cosa nua, fuineh có. Nadidir me go leor có. Leor an is Anna McGinty. Anna McGinty trastan sa agus ganna éon dana air seo James Doherty. James Doherty le náirt spás ó sa chóir. Mula sé sé há dúna ngáil annach an pórdach an sa idir an 10 agus an 60 go háirithe Sean Martin. Sean Martin harneis a ríis go dtí Daniel Marley. Marley trasna agus a ríis harneis go dtí Sean Martin. Sean Martin le kick mór agus ní léon dana mohan sa há náirt spás agus náirt ama ag léach I Neamh Luke McGlynn há díreach í ag cúd an sco a aimsú do chun an ngáil. Kevin McCormick leis an líróid, Shelh chuach aige go dtí an taobhlína, fuite ag dúna ngáil a ríist. Chur isteach an sa go dtí Sean Martin nach stoppen in an úntacha. Chur a rais a ríist dtí dúna ngáil. Deis an istigh Donald Gallagher. Donald Gallagher le deis na bhfuir sé chutógach an talamh chuir sé trasna. Cé há stig ach an fahíoch an son Fergal O'Brien. An is deis ag Ard Mhacha breise. Há dar annachchain séireach an buinte seo. Owen Lennon le Shelh ní roide. Ní ha ach Rhys Stevens a Rhys le troch éireach de Rhys Stevens an son agus fuite ag dúna ngáil, fuite ag an fearrán Gary Kelly. Gary Kelly a tacht tríd. Céile ach Donald Gallagher. Ní sé fuite gan uair seo ach chuir trasna. Chuir trasna an son chuir trasna go dtí Daniel Marley an Cluiche denta ar. Éasca galóir mar Cluiche a Howard. Bhí sé sin beáí ró éasca. Na bhfuil Cárta buich an taach ar an sin rogan sé ach sú sé seo isteach in Ómaigh há fáca sú sé isteach sa fuineh há fáca ag an Ard Mhacha an nuama do bháin fáca agus Anna Jochar an is béanad a eiscin se an bua an sa a bhíon an áir go háirithe le deise go puinte breise a aimsú. Well, bhí dúna ngáil máil, thógad ar go dama,
Chamal der Ceallaigh na Ríróide, agus bhí an táileo. Bhí míoló chamal bhúlad ar an posta fágó, bhí neart ar fóríle có ach bhí Ard Mhacha díreach go húnta chun lós lasach sin sós na Páirce. Níl mar críoch na fós, cai sé seodal ar an trasnáin, ar réonú deile. Denta go má ag céile ach captain na fórna a tháinig chun tosaigh go mórmhór sa tarna lecht an tarna lecht seo cúil agus pointe inis a fuite ige leistigh de beidir denúmad denta go húntaach an son ag Luke McGlynn. Amachchan is McMullen ag leir fearmhóras i lár Páirce. Doran tucha ag ceannacha ach ní aon dana. Seachas spás agus seachas an fear seo á sin cáilfaí de ríist. Sean Martin na Ceallaigh na Ríróide. Chuir trasna go dtí Daniel Marley. Daniel Marley brú á choir agus Doran deas fuite an son a tucha ag Tiernan McVeigh ach Ceallaigh caiite a cup. Trí númad is simithe. In ann breise, níl mór an am fáilcha, nádar cadí Éiric Maggie faoi seo. Scuide siad leis beidir númad eile. Agus dúnhaigh dúna ngáil an cluiche seo amach trí Carn McGee. Brú á choir ach an áíre. Anna Jochar faoin drá seo Ard Mhacha éonú dhéanamh. Kick séir fuite ní ha. Fósa có agus fuite i Carl Joseph Malloy an National Ságadí James Doherty agus mhuiile siad síos an Líróid agus dúna siad amach. Ceir númad breise inis imirthe faoin drá seo. Aggie sásta an deire a chur le cluiche an lé inniuh agus cad é mar chluiche a bhí ann. Bhí cóscóir going sóscadí hampel denúmad fáca sinna méid ach gan áras le fear imithe ón Páirc leistigh de 5 númad sa tarna leach sin Keenan Campbell. Bhí sé Anna Jochar ar Ard Mhacha éonrad a dhéanamh faoi sin. Bhí an cháireann seo chócóngarach le chéad den chluiche ar fad ach an tarna leach sin agus le fear breise chamáil dúna ngáil an ceann, thógad ar a go dama agus Ionad ar go húntaach. Go háirithe fear amháin sa denúmad a bhí déirnach agus sin captain na fórna Luke McGlynn a bhór cúil agus pointe sa denúmad déirnach chun é seo chríochnú amach do dhún na ngáil a raig an is go dtí cluiche ceannis chuige ola i gceann Pamelín. Bíling amórach chomá i Cluiche Leathcheannais Peile a bheith an sa ige seacht a chlog Tráchtaireacht na mórach tíreón agus fearmánach a gimmert an sa gan áras BEO an sa ar TG Ceathair a go dtí sin a cháirde Iwa agus lá. Dúna ngáil is an uair seo le bertíag te fíor an fethe cóig. Spás fuite! Cá bhuiir cosantóirí dúna ngáil. Náirt spás an son fuite ag Rhys mac Stiffá an bhór a lán ábalta nuair gur míonis. Spás aige, spás fuite, an seat tóca, an deis tóca, agus tóca go má ag Sean Warden. Rhys mac Stiffá le puite úntaach an son. Tá sé anna hásta leis an gceann sin, agus bachór go meach sé anna hásta leis an gceann sin. So, go dtí Luke McKeever le Líróid ísir titan sé fuite an sa ag Ard Mhacha ha deis a cook chur a hair an trasnáin an son ag Keenan Campbell. Denta go siar aige go dtí feartha bra ábalta Arno Níl Tráchtaireacht inniuh. Iarach tóca an sa ag Ard Mhacha. Iarach tóca ag an cúlaí ferge fag tamil fada Tráchtaireacht inniuh. Oisín cáilfaí na top 3. Chur a trasnaige dtí Carl McKeever a casa. Carl McKeever leis an deasóg agus pointe fuite. Tosaí á lorug ach níl sé fuite á spás fuite ag Carn McGee. Bhfuil sé chur Carn McGee ar an trasnáin háise. Daniel Marley isteach an sa agus fuite ige a ríist. Chur isteach an sa a ríist agus deis inis ag dúna ngáil. Tríd Kevin McCormack an pointe breis. Sean Martin a Doran áling isteach an son agus deis inis ag Oisín Coffey na Doran. Har an trasnáin. Bhí deisiúntaach a get cool a hógan an son. Ard Mhacha a hógan amach. Agus spás a chruthú an David agus sé sin denta níos ag an captain Luke agus an cúl fuite go fáiére agus